drop it. Ayo, salah. Ya, sok nanti dulu pegang, kan aku nyusul. Ini viewersnya lebih banyak kan. Lagi ada yang juga. Asa sakeun deui. Jeung mana mah yang kapaksa teh kata di ditompok teh. Baik mending dipaksa asup surga daripada sukarela asup neraka. Aku manusia yang berlumur dosa, yang tak pantas hidup di dunia. Mending dipaksa asup surga daripada sukarela asup neraka. Segala perintahmu, aku manusia yang tak berharga, yang mendoakan dunia tanpa memikirkan akhirat yang kekal. Jeung isi Siti aya namanya moal. Kita musingkeun yang tak berharga, aya diputuskeun, mendewakan surga dunia tanpa memikirkan daripada kopi-kopi kieu geus beak. Ini mah PT-PT ya. Ayo kita goceng pertama. Ayo aja. Cepat. Haji Ramana dia geus PT-PT asa kapaksa urang mah mending kene kapaksa surga daripada sukarela neraka. Sembah sujudku ya Allah, ku memohon ampunanmu, karena ku sadari selama ini ku melupakanmu.